Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kasi Students Union kakwa baka sarkar kadiban PNI da kakam baka persya gajing temu banti yurnyom hakani gajala. Ucanar sketi ke KSU usamna Robin Najer ulaong bahadu manta ka sarkar kakren tang da kakatien bakan omsya banti yurnyom. Henry ulaong bahadu manta om padyoi yak sarkar bakan PNI da kikam ni panchim ya kinu kirai kibai dai bat yurnyom. Kumta ka KSU kadawa baka di Banwan Ra dakara lani ka resolution hayang darbar tawad. Banyoi babaro an rupongut ki amali ki persya ijing temu banti uranium hakani ka jala. Om tang hayang darbar tawad. Henry ulaong babaro ki desi council ru kata ka KHADC, GHADC ba GHADC ki di bansyem dakara hayang darbar. Banyeng scam ban persya uranium. Nakalyang juga sing iko pan ai kan kerwo habari artli imat bingile i kin sni bagi lapau khubor kata kadika banikong halor ke isu jung uranium bat kabar habari bajongka MRCC teningkong ni ai kule ya ka nikilat patai khubor ba hadin bangila PNI ba ke isu jung uranium ke lakhi im yang hapo ko jula nakalyang jung pi kum kilat patai khubor pinon kam ke ikhtiar jung pi ban wat ban ti binya alor kan dibenta pada ya ai bengilayo ka ngilai aku kubor bundasngi jong shulong time ba hadim kila keren bo union minister Jitendra Singh ka bade bad kan ikamat jong uranium ba lada ka sarkar India ka thumu ne kam thumu banti uranium kat kum bengi aku kubor kadon kita jong thumu mar ba la tho shai ba la tho shai tu ba kadang it is in consideration kamut kadang don kata ka jong thumu ba lese kila ban ti yu uranium hapo ko jala kami galaya tige habat ibini bentapat dengi pet ya ki khubor napo ka jala jui ya ka ai kabo niki liang ki ministers nak liang jung chief minister balakran ki persya ya kata kamat ki omba daliliru kinum ailat bakin ti yu uranium Henry ke ai pat bangilap nakaliang juga sing pat kalong dakhmpong ni ya kini niat sing la PNI shapi ba kadon kata jing the jaka hapo domesian kidon ru kibriu jong sarkar ki badang ki buju ya bajeng bar ki minister semua kapor ki bujulet chiti ki than jong southwest kasi hills ban ya keren kini kibriu ba kini ban ailat mo banti uranium ki terwai ki song bisa ki bahe bat kum tatarter tekai kaba ni sutu hani ba hakipor ki barem ni kum kasing ong jubat ya kanya ka jutang Henry haka kini ke puat bat ni mentala bun pelan kita ki promise ne kita ki ya kata jutang wala akhle na ki liang ki nongelam na ki liang ki ministers na ki liang ki wi pat ba kaktin hi kam don su kanu kador ban chukran chai halor ni benta kalong ba ni i bu CM hakawi jong press release ong ba the word of the CM must be taken into consideration kemud pihak bencanya ya kai bu CM Ukraine to ding sim ya kata naka ibe yurkom ba ngin chungit ya kai ke bu bengisanya uru ding sim tai bentar to endi hakani ka politics ngimla mentip mentasi la bandi mu la sha la bandi duwe kemud do wan duwe pat daka do ala menti yurnya pat kalong ti ka kurwa bangi kwa ban patai sa sarkar lingbakani ka kurwa kalong ba ni kwa ban ong lada pitmu sha kumba pikran kamut PNI kidak kishin namar kum bangi imentahi kimdon ginu kidak kishin ka baningkong kan jing ai jumut nakalang kasing ka ban pass ka resolution hapo ka assembly ban PNI sha ya ka sarkar India ba hami galahi dalile rupin yo banti uranium namar ba bali ka sarkar India bali union minister ulaban ong ba kadang laban consider ya kata namar ba hadu menta nakaliang jong sarkar lesi kapat PNI ya kan ka rai ka jongka ba ni persya uranium kidon ki statement baki la PNI naki minister sekipor ki baki sistem ke ba dep ki ong ba nginum ngi pet ya ka jingmon jumpat ba kemut lada umon pet ba banti inti lada umon pet ba banti inti menta bak isu kala kam khlut bak ni la PNI ki dakishen ki menta ki ong pat em dalili community
tingin kwa suban nget ya ketin ke jongpi ni kwa ban I ya kam ladapi tumu shisha ba pim ailat ba pim ailat ba ti uranium po ka jela ka jungi pini kam pas ya resolution po ka house ba kani kan long kawi ka message po ka sarkar India ba nginumla kum ka jela hi ngin ailat ya ka sarkar India ba kan ti uranium po hapo jela jungi ka ba ar kolong kani kamat kamdi tang jong ka state hindi ka de bat ki autonomous district council bol likely ki autonomous district council ka basit jantia khasi bat karo tekini ki likely autonomous district council ru ki hapa si resolution hapo hiye namar ba uranium umdan tang hapo khasi hills hapo southwest hende uranium bel udan hapo hadu cha jantia ru shagaru hills ru bat ka jinti hainu ni benta kan affect hi ya kan kata hi ya borok ka jela borok ko hi te kani kadi kamat ba ki autonomous council ru ki di banchim kya bat kan te ni don ka an ka bakarpang namar ba hapo ka schedule kamut ka jakar ru kadi ka jungi bat kimar hapo khando ru ki di ka jungi kamde jong ka sarkar India kamde jong ka sarkar jela hindi kadi hi jong u nongsong snong jong pat ba hi te kadon kala nanti bakila pan am ngila men hakani bin kindu UCM jong ka KHDC ngila ai jingmut baudi ban tersat no ta kindon ba lesi kinu ki break bathi jaka shani ba shikini ki jaka barun uranium kinumla pat bandi pateng ya kata shiki company ne shiki ki break ki bathumu banti uranium nomor katkum ka schedule hi ngila Henry haju kaporu ni don itai jingting di smith namar ba hakabade bat ka national security lesi dak sarkar India kaman lesi dak penkelapat dak umiru ya ka an mar ka an ka ka balong menchwa ba ka balong menta ke kilawan penkela kanung kapor ti ka kerwo sa sarkar India kalong ba kemau ba ka federation of Khasi states ngimpat ya sign ya instrument of merger na kata ka merger agreement Henry pidang shu annexing ling bagi instrument of accession te hadu mentaru midang dehi kita ki sovereign princely states te lada ka sarkar India kan keli ya kan ikamat uranium hapo jela Meghalaya te nakaliang ka sengru ngi hapan berkat pat dekiwe kirukom namar banginumla banlong kita kilang kenya tang takabha kamiat jongkari India ini di kendiat habde isu jong uranium kumangala ngila batai ya kata kimat ki press briefing ke latem ngi boleh belingi don kita ke apprehension namar ba ka banikong chua ya ki don ka tu kan ki bri ki badon ba ka sarkar ki balik stage po domiset pa ki jaka ke badon uranium balik kendu ki bri huntu te kim tepat ki bri joko domiset bat ki jaka burun uranium kidon ke jingi dei bagi don ke jingi bagi don ke jingi senya ka seng marmar marsulo konta ki penting hadin bangila tokit na kipat menu kita kira on berita ka balingo ba kita ki brio ki don hapo ka ki don wala ki ndi ki don kan official status hindi ki jui bagi shong ki ya jui yeng bet bat ki ministers ne hapo ka secretariat jui bagi ki man la hapo tika penlong ba ka direction desi kala umon hinda sarkar ka baar kalong ba ki kumba pil atibhi ki don ki emily ki barem nampo ki kon si ba pher ki basta manthi jaka ke ba penlong ki ba kin thi jaka sete kata kade ke ba ni na kalen ka sengin la bang sutu namar sete kam don ke hadin ba ni la shule to exploratory mining ru ka agriculture ne karep karyang sete kalayap but ka tourism sete namar ka suru ko singkin ka bet Qatar kamu di possibility tinggi don ka perencen ba beli ki panthi di Jakarta namar bingi iru mantaba ni ke jingja hapo isyata district haba ki brio hi ki jungi hi ki the jaka na ki nong tu drem tup ki di pad dah kador ke bahe skismen plan tiki last tu ba lingba
ke lingba ki dorwash nong kinumla banti jaka telisi ki phathi kini de kilathi kini la long kinong susnong umar kilathi de jaka nanta ka de ka public opinion ka don ho nanta la lesi de kidim ki te kan ini bang wan bang yakhi hatu ko por takara ngin ko are ikini ki boro bakin la banti de kita jaka de kitiru ka de ban kumala karane apo ki diskomso ki da ban pimi ki ai buat kumacu bendrap yang kai bawa piompi nak kapor kini lihat sini kidon ki amri ki jungi ki research scholars jungi ki bajule ki research ki jungi habari berati gathan ki snai ki documentaries ki publish ki papers kita boro ki break ki baong baki de na CBI ki badi na NIA ki berngem ki yang pipi sangat dah tinggi pini kani ka pini ba kadon te ke ba ka ba penlong ba kadon don kata ka jingele ba ki jaka ba penlong ba ti urinya ba sakaba kadu ko nong ni ba dada kadang don ketika office jong ka EMD hapo nong song kemut ka isu urinya hapo ka jela kan paja dada ka sarkar usiam buang ba dalilir minum ailat Tebing nak kata office, kamu serve dengan purpose. Kasih purpose juga di office bawa kadon tu. Haba kanun office kadon teh haba terikam, tekan terikam juga teh haba pipi untuk film ailat. Tapi temu sisa ba film ailat, ba yang film ailat, ba film yang bawa jelas. When ni kata ke office EMD na pun mungsong, haju kaporu pas ke resolution hapo ka assembly ban pini sa sarkar India ban nakaliang ka state government nakaliang kipat ba musnong ni ong yang im ong im simla persa nak por sa pon la chuya kran halo takamat ba ka jingdon kam bandon ketika office EMD hante ti kuma ong hi numpat bu kan ko lain namar ba dengan kerana saya kinu ministers hadut mentah bengidangi kendu halu akan ni kamat bahasa ki press tarai ki laban brief dokumai hendak kamat jungi don mitu jing artatin hapa bagi keren hapa di bakani kamat tekam tip balik ki artatin ngam tip yo lese kajingwan kari kini ki minister senior kalaban ling nang atukat kani gedi tanga ju suba kam di bang ong kali se kalam mentah hendak lesi laban don hitai laban beno lang hitai bentaru ba kimnut re ban ong openly ba nim tere union te nikong ni syap sing ko ban pini ya karai jumbor handu pungut ki mi bakin pini syu ha kayeng dar wa tuan bakin yo ya confidence jumpat ba baki ong union hadin ketupat te ni sawat khila lenti ban dawa ben sarkar bagai kate office semua ban penkendrian no lese ke food court badi ban don jong ka marsi jong somling wana administration mun songru ni sulong kan kam bahaya to office jong indi ka hot ka don jing wan kaliang ki office jong indi lese ban kendu ya katu ka ningut ki beriu hantai ki ba ya sya ban ti yurnyam namar ba watla kendai pu persen ngas tu bagi beri hapo domisiat ne hapo fokus ka silsik ki persya ya jiti unium henry ki don pat katu kan ni ki langyong ki bala sathit haka bor pisa ki baju ya trilang berka EMD ti kalit kendu ki ban penbet penbiang ki we bentan ma pa kumba long ping ila pen pau ila tip ki emli menu beri menu buat ti cakaste lesi ban pen kelai ki kerteng kenamba kadom don ki nomor ba nakaliang kasi ngidang yele ban wad ki official records kenapa dengan layu official records ngila ban tip bagi ban pelat ciki pat ba boro endai kat ban pat jo minum pelat desi kala ban hitai bentaru bagi ko ban buri kita ki boro kam besni bijuki ya kani kadi ki arna ki arna menchua ngila yo ya kata information ba kadon ka ta kajin ya terwa ya thien hadin ngila laiti ngila pa Henry menai mencuar keladon ki mengithir jaka but habadi biki jing penting smith ya kumbang la batai ki beri ki ba persya i banti nyam te kata kaju jabe na kapor what hadu yang iru ki don bit ki ta ki beri ki ba penpoi ki anonymous letter spo ni ba pedi banca no minta data ni kita ngin pensu bagi ngin ko ai ban penting biru Henry heki kini kindiat nai lai sau nai
ke movement jo kan kalian ka kita ki beriu buat ke MD ka along kala kami step ba menci mentrai last week ni ya ka office ya ka kali jong ka MD ka bucket ya ka tu kan ki officials jong ki MD manu ba escort ki Indi State Police Henry ki Central Forces but ki paramilitary forces ru ki armed forces ru ki escort ki ya ki tu kali te company ba ka AMD kam respect reh ya ka state government kam respect reh ka snong hatau let's say dah ki wan chitu chakaru ling baki escort da let's say di state police ru ki wan ling baki armed forces tu shetai but na iya ka jikren chung usiam ba ong ba bangin apatai ba ka don ka movement chung AMD bu ong ba unsa investigate unsa kali halor ta unta tingi up ya kata halor ka ni pej ya kata ke ibu muli halor tai benta ba bum di ban island ki official song AMD bokin le ban visit chiti ki jaka da ni tip ya kerteng Henry ka shulong no kumni ba ladang share ke kerteng happy menta ngin don anything in concrete nothing kumbangal atrani phimne nganu ban challenge sheno nuru habade ba ka ma rase namar bangi don ki RTI ni don ki sebut ba kanu kono poru nilaban pini phi Henry haba bade ba kini ki Emily ki bathi jaka stay ni tip manu bathiet ni tip ni kinong lam shnong ni tip Henry nimpat don pat kanu ka in return banchu ong no bangin pini shipi namar kumang ngala batai mene kajing lek kejong ki shatai le se ki ko ban penkelan ta kerteng kejong ki ne le se ki gindi no kan ka esang don tan marba marsendep ja kaniru ki don ki tu ki beri ki lawan phone ini ba tos ni ko kendung yang ni ko ban kendung kini ki in khong silang mat ki bade la ka chung duri ni ko ahi bangin minum dan kecing ma Henry ai por ni ngirang wa tekena le se dingi yo kanu ka ki kot ne ki pata ne ki ba pi ba ka don kata ba don cha ta jingri thiet ting sa pen pau shapi Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.